Bor Julius Bjornsson, 30 godina, visok je 206 cm i ima otprilike 193 kg, dok njegova supruga, fitness instruktorka Kelsey Hanson, 29 godina, ima svega 158 cm. Ona je lakša od njega čak 140 kg. Zvijezda serije Igra prestola, koji tumači lik kojeg oslovljavaju sa planina, u srijedu se pojavio u New Yorku na svjetskoj premijeri 8. sezone serije, a sve oči bile su usmjerene ka njegovoj djevojci. Oni ne obraćaju pažnju na komentare, a glumac je posebno ponosan zato što važi kao jednog od najjačih muškaraca u svijetu. On jede stvarno mnogo. Ako odemo u supermarket, treba nam kamion da bismo podmirili njegove potrebe, rekla je u smijeh njegova djevojka Kelsey. Kada su ih prijatelji pitali kako izgleda njihov intimni odnos, on je kratko rekao: "Ona je uvijek gore."